Adom TV Badwam Jumedie eso ne edu so no so hia pa mesrew abrabɔ no mu aye den ye nisika ye dum light ese ye nwumanom ne ade enti ama ya na adwen no atochima kakra chese Dr. Kwesi ose asem bi okan ose hwe fa nipa be wo ha mu be 90% de adwen no ho atochima kakra nyense bia wapantomo but Edaya will be our mental issues. Many Obapa, Sandra Boche or a counselor, psychologist, or Ghana Psychological Association, and an over boy near the Adrenamo and come office. And maybe sumi a mental health awareness month. And Tiana warm with the Obaba boy and Papa Obapa no pay a mwakaba. A biaboko de. Yada say Papa no babe who ya juni ni muna is stable amaye na juna ye she. Ewia ensure top be na ewia bi ese bo no fa ye tri ho saa adan na May ye si ho say mental health awareness month the nyina 10th October and World Health Organization omo ehwe amansan apomuden ayiso omo de si ho a World Mental Health Day. Okay ti enu be bia wiase afa na nyina ye observe na Ghana ha no ye hu se ye ha na ye wo adwemu nsense hu edoso nti da krope no enso ye na countries ni bi wo amaman ni bi wo ha omo no omo edi May na si ho dada a omo the whole month no omo de bo ehu dawro adwemu yare ne ho keka ho nti Ghana ye mpanimfo nso ehwe ye hu se ye nso ye betimi di May na si ho na because that group any dey so na ye dey abon de enu ti na ama fi ye May na pa me sanke nyakura nka bosun bi akra nka nka ho asem because adwumu how no dey em say shase kakra no wan so anu ntema na afi apa entoma eti ye ka mental health condition be ye ka mental health ni nyina ni adwumu apomuden. Okay enti se ka se obi eti apo na adwumu a na se obi adwumu da ho a no nchese nipa ni how. Okay Oh how dear but wadwen no etimi eye na even though say how no wo ho no enti bro me be ka say adwen timi accommodate how no enti would say school na wo kwa adwen kro na timi sua de etimi chiro so hwe enya good results say adwuma na wo ye nso adwen ni timi ye na adwuma pepepe eno na che say adwen mu da ho na se ntisa na se how bi ba na adwen na ntimi ansomu yie ama wadwuma wo ye no afei de wo kwa mistakes nko from so nko na wo ye school no wo ntimi nko a na che say adwen na nti apo. Wow hey ne do bobo so ide say ne because oh sometimes oh yeah adwuma na emfa as wa bread ne ade no na stress no ni nyina ya adwumu yare ni bia but this year theme no physical emphasizing physical activities and exercise na ye no etimi eboa this year theme ni movement moving for our mental health. Okay. And emphasizing on physical activity. Say enye vigorous exercise na nko but say we be active. Okay. Eboa wo adwemu apomuden ho bebre. Ba ko ne say ye free chemical bi endorphins wo adwenu mu. Okay. Neurotransmitter. It we exercise adwenu produce more of the endorphins no. Na endorphins no so na eboa ema unya good mood. Okay. And they are responsible for good mood. And I say when you age. Okay. Sa chemical no na yes ade no. And na more we active no. Na more adrenaline produces ade no ma. Okay. And na feel so a sign act as a natural painkiller say wo oya obi mu a sa endorphins ni timi boa ma oya on the from awunu maduro bia a natural painkiller. And na feel so exercise here the stress levels ba from your free be cortisol eno na e stress ne ba no e wo ye nipadua mu ye hia kakra bi wo nipadua ne mu ba se wunya stress we stressed up na be bebre body no produce ni bebre eno so de yarewa ne niema bebre ne nam eti exercise ne ma cortisol no ko from
sa chemical no level no kofo mo nipadua no okay enti fast stress ne ma and afi wo exercise so I ma utimi da yie uti na uda yie nso a ebo adwen no ema etimi ye adwuma yie okay and afi wo exercise nso a boost self esteem said ye wankasa wo hu eji wo hu tumu no boost no ema utimi ji wo hu tumu yie ti we no nyina eboa adwen no ema nitimi ye adwuma yie etimi boost ye self confidence but aside we mu nyina no your other means bi nso no to be eboa adwen mu nyama bebre ba ko ne se brofu me be ka nature se wo ben nature enyema obo ade na nkasa abo a enye nipa na se enua obi a wo garden bi wo fie flowers wo mu ne ade enti wo spare time bi na wa ko tenasi wo ho na wo relax ne ade enti getting close na say empoano bi getting close to nature enu say na eboa ma wadwen no to me relax fine and afen so say ye nipa ya ade ye ni nipa na wo wiase mu ha enti say ye ben afoforo na ye ne omo cheye hawa enu so to me boa ma say ya adwen ni to me relax kakra na ubetimi so enya hobby bibi e ma wo ye creative ebetimi aye aduane no say timi ye creative wo mu ebetimi aye painting bibi a wo ya wani je ho a eboa wo ma wo ye creative no exercise adwen no nti eno so boa ma adwen ni nya apomuden kama adwen do echimu do hia ne me be ma ne tima ye ne de I see nti sanyo ma we no mu nyina eboa ye can say oman ye wo mental health challenges be like most common ones be affect us no say yare ankasa had en kana ma one ye depression okay depression dey we ha bebre in different levels eno na ya ka say obi wo ha o na wa address fine so na ni depression ne ka ho depression ne ye say owura ho pa ye nyina ye wura ho but ebi timi call down cry na a chance so for several days no nko ebi a wo hyedem mo be so obepie mpo ade anka first na ni je ho a otumi ye no se say onye biem da bia eno na wan hwe ni ya na opese oye ne ho bone ni nyina ye depression no okay na ye yi no free on so a substance abuse ye kan obrofum say substance abuse no say enu bone nom no eno so ya how ba kwa wo Ghana ha pa na eno no so de adwemu yare bebre eba na anxiety so ho aso ebesha da ne ya pebre ne ene mo edi enkomo so aside ne de ya bibi wo ho a mo ya na the whole month ne ya activities bebre ya call regions ya different radio stations TV stations ya ko schools mo achieve mo target yegu so because bibi mad egbe any first time aye people month no enti after this year beto aso this year ne dey October dey so be sa ba so October ne so be ba 10th October ne so be ba no so ye be observe eni emfansi ya ne ye hwe nyame ya adom e ho so bre no so a madaro man mo aba mo asa be kire ye ti emfansi ha ye da say oba Passandra Boche na ye te no enka no oye counseling psychologist Ghana Psychological Association ene one yen ababidi enkomwe meni na wie na mesa oba ko bi nso ho menstrual hygiene awareness month and so enie as a month ne die bia bibi wo mu ayeye oba wo nsebuo se be ya obema honidie abamu na honidie bamu so aboa e wa pomoden kwan so eno meko zoom enti tweme na memfe no so ento so me basisia